Znači, riječ je o prvom takvom centru na ovoj strani Jadrana, jedinom takvom centru, znači koji je otvoren 2004. godine u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je potpisala država Hrvatska, kao što su MARPOL, kao što je Barcelonska konvencija i kao što je bila nacionalna strategija prije svih ovih novih propisa koji su doneseni. Mi smo krenuli u izgradnju jednog centra koji bi služio za prihvat zauljenih voda sa brodova, jer poznato da su prije brodovi ispuštali te količine otpada u more. Znači, omogućili smo svim lukama na ovoj strani Jadrana, znači konkretno od Dubrovnika do Zadra, da te vode ne završavaju u okoliš, odnosno u more, nego da ih mi prihvaćamo i obrađujemo na našem centru. O tome je prezentacija. Iskustva su takva da je trend povećanja količina koje prikupljamo svake godine otprilike za 30% veći, što znači da inspekcije rade svoj posao, da prisiljavaju potencijalne onečišćivače da taj otpad predaju ovlaštenim sakupljačima, tako da taj otpad ne završava nekontrolirano u okoliš. Budućnost Hrvatske u tom smjeru, recimo konkretno danas ovdje govori dosta o projektu Jadran, znači to je zbrinjavanje mulja koji nastaje na takvim uređajima, jest mogućnost korištenja tog mulja u energetske svrhe, odnosno dobivanje proizvoda kao što su bioplin ili kogenerativnih postrojenja za proizvodnju električne energije. To je budućnost, alternativni izvori energije.